Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki arngot ki long kami ke belawan ra nam ya ka jela barok kawai. Hadin bagila job ya ka jenge ko peni thei babrio ha Jaipur Rajasthan. Kini ki arngot ki belawan ra nam ki kentop ya ka long kami Rina Kharbut na Kabalai Puprasnem Kakarta, Kabala job ya ka first runners up ha ka Divalicious Mrs. India Universe Arhaja Apusan. Kabala Panyat Daga Naresh Madan, Balalong ha ka Arpu Itarik Unai Lur Arhaja Apusan ha Jaipur Rajasthan. Kalong Kamirina Kharbut na Kalasha Jit Ruban Mikmat Saha ka Mrs. India Universe International Kabande Shabar Kari House Nem Banwan Kata House Nem Arhaja Apunrio Kakong Rina Kadena Kashnong Nong Umlong Laimer Bat Kabaladon Hanyongut Kikon Kabadeiru Tang Kanong Kayi Dokha Bat Kanong Kayi Jhur Bat Lingba Kajing Aimen Sim Ki Bahayang Hasem Bat Kajing Angnut Kalapoy Shadu Kanikatong Kalong Kami Selbarina di Shirapat Kabadei Na Karilum Garo Kabasan Huis Nem Kakarta, Kabaladon Arngut Kikon, Kalawan Ra Nam Ya Kajilla, Hadin Bakala Job Ya ka Divalicious, Mrs. North East India Arhaja Apusan, Kabalalong Ha Katehi Kaju Kasngi, Ka Arpu Waitarik Unailur Arhaja Apusan ha Jaipur, Rajasthan. Dan jemaah Silverina di Shira, ngadai Karohans, ngadai Karohans, kani ka kontes ni tadi usia ko hiban le tamba pasamla kan yo ngana yo lok dak kaploy tinggal syu busy be tiku ngati but ya ha ka kam ka jam tu ben tinggal kam yo ka jing kos ni be jing kwa ta ngamla ka pen pura tamba mentagi kon juga gila he gila tri kam lai chong jong tin ta la long we tinggal so lihat dulu te su idea ini madam te yang melihat kat kontes bagi apa online te nak persan melihat kat kontes te select te ada select ini te ada opportunity ban lihat pembina apa background te sekali benar benar agak aku tadi nah seperti apa Jaipur Rajasthan Vision punya kita para kontestan kibun bat ke hapa kategori jeni ke kalau kemudian kalau ya kalau itu nak siapa dia ke kategori jeni saya naduk saupo sadu sanpau adu ripau dia nak ya saupo untuk kasnem saupo snem adu Rifus nem kadang tengah nak kata ha ka sampo de sistem juga sampo de yo kata kena ketika first time ka first time hijau ya kan North East India ini ki sila syukur biha ka kam macam mati ko ki betam te ngapwa ban ai men sim ya ki nama bali ni dan mesin ni kuat kejing kuat kiba ke kejing kuat seni ni kuat pen biang yang kata ni lah tinggi syukur be haki lok haki kon haki iu be haki kur ki iu be ni te nga mut ban ai mesin ki para jat jani ba ki ban dala long kemi makna ro kemudian ban shoki kemudian ban shong hop ban shong be itu klam jam susah bin satu pihak aki kuat ni tang bana kuat iki long kemiru makin kiu sakmat makin penpura ya ka jingkok sendiri lagi jom jikwa jisha ni kala ju participant teng hapo Delhi Kolkata ru de Kolkata ngayo tatnas ante hajisha mentapat teng ngayo aksya kathong mo kumbang amun de this time pat nga sutran ela dia ba om tangil dia ngayo kajing job rei kalau kajing kemen haye kasem ime pa yaki khun kiti yaki bahiye kasem ko kor kajat kamtam ero ekastir rumah ba ngasha nalo ngayo first runners up and sakwe ngayo Mrs. India Universe ban represent na bantaan ni Divalicious bad na ngayo ro ya ka brana paso jong kaneka Divalicious Mrs. India Universe
Te ka bansa long ha ustem aja kan rio nga habli represent pan na benta ke India ru. Mana kalau ni kan? Kadi ka shu kalau ha menta upanai hi army trek upanai September hapo Rajasthan Jaipur te ngidon argot ni alin na ko Meghalaya te ini iwi Salbarina di Shira bat mga Menurut era berfibur poin itu sebelum berlainan kontes yang kali ini. Haji siate ngam den no yarap no menurut te kalau benda ibu lejong iba kat pengalai mga hi dala dehi te mereka tanpa support mga yo na iya mesam hi te tang kata hi te oman sponsor te na kan yo sponsor na ini bukan sudah kiden perlu gawe armor ki bala syarap bai lenti itu bai let bai wan te tang tai Jump ground cash. Hari ni film yo cash award reni yo ka opportunity dena benta kumbalong menta ngayo ya ka forces of but ngayo ya ka brand ambassador te andala yo ikni brand ambassador in yo kadet ni haman kishu ki banlong menta ki ban solong po India ni kan tolong ha Mumbai kan solong yang ni panai Desember Mumbai kan bagi dak patai kan te ngan hab let mi hari te kum benta ngi la yo pat ka opportunity bagi la kita kin ai ka jing sio onte ngi la lechti. Kena kadang first time di contest ni, laju contest time. Siang laju contest, ahli contest nga le, kawai nga le jongkan Mrs. India Galaxy, but kawai nga le kateng nga laklet, jing siya kadon sa kawai na po, iba pala ikom Aldora, te hakatu nga yo third sa, te mentapat kada jong ka Mrs. India Universe, Divalicious Mrs. India Universe. Debat kani kalau Malaysia, kani kalau Malaysia, kalau apa isya kata orang kumbang kumbang. Nang nak stage of the next kini di qualify kan nang list. Nang list itu season mama ngilat jun participant kaya, ngilat juga ki audition itu tu, kani ru kaya true online audition. Tiga true online audition, nama mention Q1 saja. Q1 saja bersim audition apa? Saya halat mukra emat kalau. Dia minta usai bikin sim audition sini kita true online. Dia true online ngai audition ni. Kalau mau participant Participant ngidon aku sama. Tinggi don R kategori. Dan kategori jangi pada na aku sansnya hadu laipo hadu saposnya. Dia ketika kategori pan ngajak ngajak mai ngajak asal first nasa ban ngajak roya kawai ka title ka baki ai ka hamhalore ka first dia ka video kum ka Mrs. India Universe ka ban let mi pat nanta ke ban represent pat ke India. Siapa? Ka jakai ke pat patai dah dari kita Saudi. Katarigo, katarigo. Mentang pat tiap ya ka jakai kin perlu ya ta Mrs. Universe Mrs. Universe ke. Te bagi ciru kum ka brand ambassador. Kalau senam confident, Mentang ngalai kelasnya. Cuma bisa mengikuti kontestan. Bisa mengikuti kontestan next year. Jika saya keladang kecil kompet, hafte jadi baru ada malah long makibur ki engineers kita nata kita de ki doktor kita ru kita di korama baterai po supaya itu dia kalau ketaf mah kata kabain kompet malah kata kondusikan mana cuma akan kreasi kat bang ibu lojong kat makan di coaching ini kayak ngaklim dan kata coaching itu jadi bitang ni naladehi kabangapan kreasi naladi ngapain itu ki question answer masuk pada YouTube itu tolong masuk follow itu kan dari bangan dalil banda yo coaching ini kayak fundan teh jing ini po stage badan teh kalau tafi dia nama labur di bakam biang ka imo ka rank ka pule putih joki Hier de no de. ngai lebih ngai business teh ngai cisang atri ngai kaichul na tadi hidup ha teh kata ketiga kamu cuma teh apa ka orang Meghalaya cuma kali ka jogi chul kan ngabat na as public secretary ni bayi yang perlu teh kau ketahui bayi itu ai yang motivate ngai tunjukkan kan dia kayak kebangan aku aban dia dari isu orang bertanya katahi baik keika kalau pilih kali benda baik kebabah kemudian benda kebah sendiri semua macam kumba baru kimi kebah kebah katahi dia buat dengar mereka kebih
tengah tren dapat lagi kunin kuat ke bakal hahi kikuan tengah rumah su ba ke ke bakwa ime ke ba support ime ke su kaji support kikuan ro kadan ni ju yang mengadun kun nyuan ngadun nyuan kikuan de kikuan ro support ya ti ime para ke support ki men para ki bahaya sama teknologi keteng rina karbona Kuna? rina karbona Sorry, Sasha. ngasa bo lai mer nom long Urban contest. Shikanika. Haji syate menurut saya ngamdan no kata haji buat menong mangan no fashion mangan fashion akan ika fashion kum kata te ni ko akan dan te hadian karena ya kisi por te kali jauh kasi bangali audition bagi warna poteli ki si audition apa lagi krante te kali audition ketika first try jana te kata kasin bali kong yulu ngalai saji as ban sia select no hi banong participants te dengan aten yang tu hadian tu ketelalung yang ban su tanat ban mi sikman namar babale dala poi hak tu kopor niyo ban long niyo ban learn buon ki ta ke batamai akan niyo ban beli ka self confidence ke jongi long kepun bahai ki ban gila ban batamai hadian te ngasu ba kade berapa kirap ke ni wai ka ika bangi ngimla ka ba syadian ka ba man kasi ki kam begitu man kasi kan mla re ha kan ni platform i ba buon bukom ki bangi ngila ban yo kan baka motivate ni ta Cika ika kubor ka bakilan ang sikiwi patla sa kilang kami. Sikri pa kilo kami nga pa kun ta ko i na ma pa buon hi kumbang siya minati nga try boro i siya punta hi mo na ma kacing pentra bro kada kacing pentra bro kada kam kum ngali bang alapun pun kilawang kilakan no hadin yung ko pa ban le chata pa ban le kata ai kam ni ha mo kam sudre lokan res kan riam kum di kum tai re ngam sim la kat snap ki na bale ka tong jana don ma te ke ika banga pa so tala jale di ki bayi ni chunga ki support ya ngam ta snap ki tu ngam snap sila ka skora apply sila ka skora kata ka ki chingong na dengan pa ban ai sim bangat tai pabun kilong kami ong tama pabun kilong kami ki kwa ai ka Sibuki dan ting kata ka jembut ki baki klem yo ha pa por baki dak samla ki klem yo kado kan tu proses ki kindan ben ka dream ke ki kindan ben te ngan ka wai ke ba pa dong te baki di bendu mesin tang ba ong bak la don kun pisa ni no ya ka jembut ti yang so nga ma kam te ban lo ta kan re dak don kun don tiru dak don lo kana ro pidi ban follow ya ka jembut ti ka jembut but on kam ka snem na so ka debit tang ka way ko baong tin no way mo age sa ni number te pidi ban long ba tung ta ni bakin ai misi ni ledi bakin ya bi sakman pindum kan dia ha kana na do an pin yo be ka jinjang